Join us in Brno! For the summer school? In July 19th, 25th. Euromythbusters. To meet young people from Ukraine, Slovakia, Czech Republic and Bosnia and Herzegovina. Because it's fun! Lidi se kouknou do Štatlu mezi 19. a 25. červencem. Bude tady mezinárodní letní škola spolu s dětskama z Ukrajiny, z Bosny, Slovenska a Česka. Budeme ničiť pár euromýtů, spoznáme tenhle region, koukneme pár sklípků na Moravě, spoznáme celkovo Brno a ostatní lidi. Dojdi se zabavit a společně udělat kus roboty. Vidíme se. Dojdi, letná škola v Brne, usporádáva to EUTIS, CEP, Agora, peer-to-peer. Budú tu mladí ľudia z Ukrajiny, z Bosny, Hercegoviny, Česka, Slovenska. Budeme sa to učiť, ako bojovať s mýtmi, bojovať s konšpiračnými teóriami o Európskej únii, ale celkovo dojdi, zabavíš sa tu s nami, bude to strašne dobré. Літня школа в Брно запрошує вас провести веселий час 19 по 25 липня з гостями з Чехії, Словаччини та Боснії та Герцеговини. Pridruži nam se u Brnu na ljetnoj školi od 19. do 25. jula, jer mi smo mladi iz Ukrajine, Češke, Slovačke te Bosne i Hercegovine koji rušimo mitove u Europskoj uniji i zato jer je zabavno. Because it's fun!